Snimaš? Mhm. Super je to. A i ona tamo se češlja. Kako ti kažeš. A još jedna. Više nima labudova. Ili su otišli neki. Možda su kućici. Kako dugo ona to radi? Aha. Mhm. Ja mislim koliko on to snima. Ljuška se navodi. Da, ne može pričati. Evo ga, gotova. A, još malo, napravila pauzu samo da vidi gdje je. Da. Da, ja. Pa ne smiješ drmati. Ej, Sorry. ajde držimo ovo da ti nije teško. Pa drmaš posta. Sorry. Jako drmaš. Dobro je.